Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз ушул Мырзабек агабыздын улак берип жаткан ушу тоюна келип отурабыз. Мырзабек ага, ушул бүгүнкү улактын максаты тууралуу айтсаңыз, эмне максатта берип атасыз? Мунун максаты тууралуу мен досторум, анан ынтымак, анан бир дос менен дос болгонбуз, Ахмат деген. Ошол экөөбүз неме кылып, анан досторум чакырып, туугандары чакырып, улакты өткөрүп коелу деп, жамаат, ынтымак жамаатыбыз бар. Ошого өткөрөлү деп ниет кылып койдук, Алла Таала берди, достор чакырып, силер ошонун туугандары чакырып, ошого ниет кылдык эле. Алла күнүн ачып турат, мына Кудай кааласа дагы көп нерселер алдынан элден пат алып коелу дедик. Ошо райондун балбандары келет да? Райондун балбандары келет, бүт Жалал абад немелерден, ар жерден келет. Башка областтардан да келеби? Башка областтардан да келет. Оштон келет. Азыркы досум, бир Исмат деген досум азыр келди, кадам жерден чыгып кетип калды, ошо сүйлөш керек эле. Ол эми мояка барып сүйлөтөбүз. Эми азыр улак башталды да, болуп атат да. Улак болуп атат. Кудай кааласа, эми башталат саат 11-12лерде. Şu tuğanların bardın geltirip, mimman kılıp Allah'ın yolunu neme olup koyun degen niyet kıldık ele. Patalık koyun dep sizde canım. Dosak öz, Ahmet degen dosuma koyuz berip otas. Azı süllütesin, o da kalasa bari o şeyleri görüyorsun. Entumak kulakta bu. Eldi ulak verip çakır olsan el hazıran çamınçasın, entumak bolgusu gelip kaldı. Siz atayın da ıntımaktı küçötöyün dep berip atısız da. Ana niyet kılıp buna dostum neme yapıp gelgen, göçet yapıp gelgen eken, şu göçetler törtten berip yok ayıl hükmet, nemeler, şu elge niyet kılıp bere turgan, sorunga bere turgan göçetler şular. Jönle berip atamam? Şu göçet, oşonun ata yapıp geldi, şu sayıp verildi. Buradaktan çoğurakta beni kaldı. Duruz boy. Ben öderakta buradaktan çoğurakta. Kulağıma avcıl doyalak olsun. Elimin arasında çizim jarık olsun. Ömrüne Allah bereke versin. Baldarını günü güçün görü ardından baldarına büyülönüp çaylanıp iletlesin ötleğine de Allah kaldırsın. Ağabeyim bugün akkalpa. Allah torunun kalpağındayım var. Şu koşulları çakırıp, ıntıma ulağı dep, dostların dostlaşıp, özüz tuğanlar çakırıp, köçetli dostum ap kelgen eken, şunu egip, şu Almanın tügünde şu Mırza'ya kulak bergen, anan ıntıma kulağı dep, şu köçetlerde egip, estep jep otursun dep dostum ap kelgen eken aşağı. Bunlar geliyor, tanımızım. Amin. Allah müzik oldasın. Ulak degen özümüzden, ata-babadan, yengerden, bizden, Kırgızdan kanına singen ulak. Etkanız. Bizden özümüzge nesip kılgan eken. Kudayım ошол нерсени колдонуп келген сага Кудайым күч кылып берсин. Балдарынын артынан ушу балдарымдагы улакчы болуп, артынан жолуңу жолдогон балдардан болсун, улдарың үйдөнсүн, кызыңы берип атасың, кыздарың бактылуу болсун, улдарың бактылуу болуп өнөсүн, эл журтуң аман болуп, элдин алдында жүзүң жарык болсун ардайым. Şu tapkanın berekesini verip dostlarımın aldığında yüzüm jarık, özümün büyük olup, zorlan büyük olup, ardımdaki yaşlarga ülgü olup, yüreğe baktı olup. Bravo, da kadar şunu niyet kılıp, verip atalım şu, Mırzak. Şular göktesin, şu sen de bala çakamına şu almalarda göktep, böyle veseler gele, ha? Şimdi seneste olup çekçatayla. Şu kelgen balağını da şu uzun ömürden şu daima şu eldin hizmetini kılıp yüreversin, el solukta olsun. Daima çalışmışlarda çürüyor. Beş bu. Hem içeri taktılar. Şu Mırzak'ta niyet kılıp verip atkan ulağı yaxşı ötsün. Bala çakasının ömrün versin, şu del solukta buluşsun. Şu ulak çapkan vakti da şu kamerata koldup, şu köpöde kırsıklar olmasın, zığılıp tıyılıp, taşırıp olsun, del solukta olsun şu. Bala çakası ben ömür öteceğim şu ulakta oynayıp yürüversin. Bugünkü mına eldin jiyilip, eldi çoğultup, elden badalayın dep Mırzabek dostumuz toy kılıp ulak berip turat. Mırzabek dostumuzun ulağı tın jaman ötsün, gelgen el öde kırsıktan saktap sübiyeli balbanlardın atı müdürülbey şu tın jaman üylerine jetip, jakşı sorumlar alıp kesin.
Murzayak dostumuz boyunca aytkan bolsak, Murzayak dostumuz Özgön rayon, Oşo bulasının Kırgızstan'ın talamını talaşıp, uşul yaşka çeyin çoğu jürdük, yüzden kağıştırıp, hayerde olsak bir nandı ten bölüp jep jürdük. Buna bugün şu Allah buyurgan eken elden batalayın dep, jakşı jamandan şu batalayın dep, ballarıma dep, tuğan uruguma dep batalayın dep turat elden bergen batası düz deysin. Tilegen maksatına gelsin, oğullarından hurmat görsün, kızlarından hizmet görsün. Şu baştagı şu peylinden yazbay daima şu atak dağıtın üstünde jüreversin. Gençoluğu çın bolsun. Şu bari bilet şu Orta Asya, Kazakistan büt barına tanımalı jigit. Biz dostları, bizden güleşleri, tuğanları Murzayak menen sıymıktalabız. Murzayak'ın arkasından oğulları da Murzayak'tay Kırgız eline namız alıp bergen oğullardan bolsun. Eşiginde daima toy bolsun, oğlun üylesin, kız çıkarsın dostum. Şu jakşılığında hizmet kılıp jüreberibiz biz Kuda kalasa ömrünün akırına çeyin. Bugün şu Kırgız Respublikasının çempiyonu bizden Arda Aktu Çavandesiyiz. Bizden Napadayş yolcu bizim komandada oynayıp жүргенде bu. Şu ulak berip atat elden patalayın dep. Dostoşu var. Ынтымактыгы деген. Şoğa geldik ulak çap veteranlar oynayıp ketken. Бүгүнкү улактын өзгөчөлүгү бар экен да. Мисалы ушул жөн эле баягы кичине мындай алыстап баратабыз. Ошону мындай ынтымакты кичине күчөтөйүн деген максатта дагы берип атабыз. Досубуз экөөбүз дейт да. Оюңуз кандай? Жери бар да, мунунчу Мурзаяктын ушундай башынан демеденде ушу ынтымак болойлук деген жаштар алыстап атат. Аксакалды сыйлабай калды жаштар. Улуну урматтабай калды, биздин маалдагыдай болбой калды деп бул 3-4 жылдан бери эле безилдеп жүрөт. Ону түзүп кыйла балдардын башын бириктирип койгон. Эми бул ошонун дагы буланлары бекен болсо экен деп мына улагын берип турат. Мындай болуш кыйын, Мурзаяктей болушубуз. Мына баарыбыздын эле колубуздан келет эле ушуну кылсак, бирок кыла албадык. Мына Мурзаяк кылып атат. Демек, балбандардын башын бириктирип атыптыр да. Балбан жаштардын, аксакалдардын жаштар улууну сыйласын, кичүүнү заттасын, ошондо сый көрөт бирөөдөн. Тууганды деле карабай калды дейт. Башканы деле карабай, мыйманды деле карабай калды дейт азыр. Ошагына күйгөн жигит бул. Улууну сыйлаган, алыс мыйманды сыйлаган жигиттердин бул. Ошону күчөтөйүн деген улагыла бу. Ошого неме кылып атат бул. Элдин баарын бириктирип айтып жүргөн, мурунтан айтып жүргөн, ушуну жолугалы, чогулалы, жаштарды бириктирели, ынтымакка чакыралы деп колдоп көтөрүп жүргөндө бул инициативасы. Бүгүн улак берип, бүгүн эми ошол жерде ошол сөздөрүн айтат деген ойдобуз бүгүнчү. Экиден өрүп көчөттү карматы бар эги, ошону жеп отурсун деп ниет кылып койгонбуз. Куда кааласа досум, бул жакшы дейт. Куда кааласа жакшы көрүлгөн баштапсыңар Мурзай. Биз али элге окшоп билесиң, даңаза кылбайбыз. Биз только колдон келген сайып берип, колдон келгенде узатабыз мыйман кылып. Эл көрсүн эмес. Биз 10 тай, 20 тай сайсаган эле баягы Мурзаекпиз. Сайбасак деле ошол Мурзаекпиз. Ошон үчүн туугандарым ынтымагылыкка чакырган мен досум менен мына ушу уюштурган биз. Анан элден пат алып коюн деп мына үйгө чакырдым буларды. Баарын силерди кошуп өзүм. Ниетин алыс экен, карачы калдын жаап койгонун карасаң мына улакка. Жакшы досум, мына ынтымак улагы деп ушу элдин баарын чакырып, ушундай кылып азыр мындай заманда мындай кылып марака бериш өзү өтө чоң нерсе досум. Сен 20-30 тайды берип атасың, элдерге берип атасың, башкага берип атасың, ошак өзү. Кудайым өзү мына кара, ак ниет менен берип аткан экенсиңер, мына кардагын аппак кылып жаап улак Куда кааласа сонун болот досум. Ниетиңер ишке ашсын, тынч бололу, заман тынч болсун, Машина менен чөөрбөй. Марака тынч өтүп кетсин. Мына бул шериктер келет биздин шериктер. Баарыбыздын башыбызды бириктирген Мурзаяк балбан мына. Арабызда турса бир адам, бирок дүйнө жүзүнө таанымал. Амин. Жигит. Мына бүгүн элдин ынтымакчылыгы деп, достордун ынтымакчылыгы деп, журттун ынтымакчылыгы деп өзү кылган өнөрдүн үстүнө тууган уругун эл журтту чогултуп отурат. Ошол берип аткан улагы тынч аман өтсүн. Келген балбандар
жақсы sorunlardı alıp, uşul ıntımağız beken bolup, uşul ıntımaqты Murzayak balvan kıldı degen gep Kırgızstan'a taragan bolsun ha. Kırgızstan'ın balvanları jalpı ıntımaq bolup, bugünkü Murzayak'tın şu tamaşasını çaban ötüp, balvanlar şu ıntımakta oluşuna tilekleşim ben dağı. Murzayak tileyen kal bolsun. Allahu Ekber. Bayır oluşuna tilekleşim. Söylep koysun. İsmet gel. İsmet YouTube'dan ejürüyorsunlar Murzayak. Netlerden alıp çıktılar begim. Murzayak dostum, senden Allah razı olsun. Şunça elin başını jeyip, ulaq verip, elden çakana tatkensin, duanıp, jakşı rahmat olsun. Şunday jakşılık işlerden başında daim oynap durup жүрөм. Nime jakşı niyetin bolsa, şu jakşı niyetin. Şu İsmet dostuma bir fotoğraf koyayım mı? Köçet tap gelgen. Ol Eldi nemesi şu. Nemeni qaragıla, uaqtı qaragıla. Жаңылан onun жаздığın, Noruzdun bolup atkan uaqında mına dost eken, şu dosumdun eline bir göçete barayın dep, bul göçetin soğun bilesinger. Tübölükö, oyaqa barganımızda da soğuz jetip turgan buyumda bu. Bar olsa köçetten alaylıдағы yegeylik soğun oşol jaktan kütөylük ha. Ya Ahmet degen dostum var, şu men ıntımақ ulaq ötkөрüp atkan, oşogan fotoğraf koyasın. Ahmattın da tilege kabul olsun. Ulundan hurmat görsün, kızından kızmat görsün. Tilege maksatına jetip, uşul Murzayak kanday soğuplara eder olsa, Ahmat da oşol soğup diyesi olsun. Allahu Ekber. O mene kuş görüpsüңер, tuğanlar. Bardыңarga den soğuluk, uzun ömür, şunday daim ıntımақ bolup, tuğan bolup, katlaşıp, aka-aka olup жүрөрөр, kırgızlardı kötörüp, kançalık nemeni kötörsek uşunçalık başыбыз kökкө жетет. Den soğuluğu için bolsun ha, kuş görüpsüңер, oynap жүрөрler. Assalamu aleykum. Balvanların olmatın bersin. O şeyler joluşabız. Ben Murzayak dostum ekөөбүздүн максатыбыз мына Өзгөн районуна şu Çanget айылынан көчүп келген Çanget коомун түзгөн жаш балдар бар. Şu жаш балдарды бир ойнотуп коелу деген максатта эле. Şu достум экөөбүз бир достум бир инициатива көтөрүп калган экен, ошо менен уланып кетти. Анан достум улак берип коелу эми балдарга деп күздө кылбайлыбы? Жок. Азыр эле беребиз. Достум şu жаш балдарды бир ойнотуп коелу деген şu ой менен эле башталып кетти. Oyunubuzчу. Şu Çanget коомунун жаш балдары ойносун деген инициативада. Анан sorunларды Алла насип кылса, эми азыр сайылганда көрөсүңөр. Şu Murzayak достум экөөбүздүн ниетибиз ушу. Жакшы эл ойноп кетсин. Тилек максатыбыз тынч болойлук, аман болойлук. Кече заказ бергендей болуп, жакшынакай мына аппак кар жаап койду ниетке жараша. Жакшы Кудай кааласа, жакшы болуп атат. Şu биз менен бирге ушу биздин аркабызда жүргөн ушул Çangettiktер өссүн, ушул биздин максатыбыз. Жаш балдарды ойнотойлу деп бердик. Buna köçöttü. Her bir mektep kantoru var, iyi olsun. Her bir ayrı var. Abi Murzaki'ye ver. Murzaki'ye. Murzaki'ye yok. Ya alsak al.
Ağaysı var hükümet var ha. Meçitke hayır geçsene rektiler soğuk. Mırzayega ne istep жүресіңер? Постоянно өсіп. Apana bundan ek boz al gel. Meçitin alına koyar gelsin hayır gelsin. Ata şu ıntmak şunday tüptölü şunday tamırlaşı tuğan bolup жүрөр elde otağız. Aytmadım gelsin, молодец. Daha kim kaldı? Evet, verin. Kırgızstan ne? Bak Kırgızstan'a mı lan? Kırgızstan'a da. Mına Kırgızstan'a ne versin? Ne kurban? Kutu gana kutu. Manas. Manas Akjardыкын берип кой, Акжар айлап өттү. Ağaysın ne aldı? Әпке бере қал. Erkip dolukunda ver, erkip doluk yerde kollar жүрөт. Manas biraz da Erkip doy, he. Ha, zargarga. Zargarga. Ana evi tuğanlar şu. Uça tap kelgen balaga pata verip koysunlar. Ismatga. Ana Ahmatga, mağa şu. Eli üstünç bolsun da ha. Örgüler şu daima şu dostlaşıp yürüyorlar. Amin. Amin. Vallahi yaparalaka. Olsun da şu almalarda şonçun hatay dostmak geliptir. Eliңерге өрүп ар жерге сайдырып койгуладып. Bunu kança eksenger uşunca soğut yedik enaka. Şonçu badına densin.
Aldırdı mı? Abi faydan alın. Nevkiler boğurdun korkut adını verir. Ona katacak başı at boyunu taşlamayacak. Atraklar çalışıyor tabii. Boğurda başın bulmamak gerekmiyor. Diye müsait sorundu. Dakika diyemez seyretsen ki ondan var. Kim aldı?
Ne oldu ne oldu? Nasıl bu döndü? Yani kimden ne yapıyorsunuz göre çıkar, oralarda yükseltiyor. Görüşü o hafif yaptı. Zaten böyle. Ana. İşte bunlar o yüz pasada bu geldi. Kim neden bu? Ha? Neden bu? Orada. Maksat salış bekle adam. Ha. Tambah pistol. Qanday bo'latat bugungi uloq? Bunday mamayingiz yaxshi. Uloq o'ta yaxshi bo'ladi. Shu Mirzayev bilan Ahmad birgib do'stlashib degandek elning do'stligini biriktirib uloq berishdir. O'ta yaxshi bo'ladi uloqqa. Buna yoshlar o'ynab o'tadi, baldar o'ynab o'tadi. Doimo shunday yaxshi vaqtlar berishsin. Yer intimoq bo'lsin, baldar cho'ng'aysin. Elimiz bilan tinch bo'laliga baldar. Qana amin. Alloh patiriga maqsadlar yetsin. Ko'rgan? Sen uloqchi bo'lasizmi? Nega uloqchi bo'lasizmi? Uloqchi bo'lgan nesi javob sana? Nesi? Aytmaysizmi, botir bo'lasan, joker bo'lasan, qirg'izning namozini qo'rqaysan deysizmi? Aytmaysizmi? Sen bir adam Tilesene maksatlarga jetleşin. Şanget'ten gelgenler, Mirzayev aka, siz daim şu el arılap жүрөсүz aka.
Işın doğrulap жүрüyoruz aka. Sizni görüp suymuktanabız aka. Daim uşunday toylarda köp kılın aka, toylarda biz hizmet kılaylı. Allah'a. Ya bozdurun kalmaca! Урматтуу улак тартыш күйөрмандары, Ак Жолборс YouTube каналынын максаты дал ушундай эл үчүн эмгек кылган инсандардын эмгегин даңазалоо. Бүгүнкү көрсөтүүнүн максаты Кыргызстанга жана Азияга таанымал балбаныбыз Мырзабек Мамаевдин, анын досу Мамат Жакыповдун элет элинин ынтымагын бекемдөө үчүн берген аламан улагын жалпы журтка интернет аркылуу жарыялоо. Анткени соорун үчүн гана эмес, жаштарды терс көрүнүштөрдөн алыстатуу максатында жана улуттук оюнубузду жаш муундарга татыктуу өткөрүп берүү максатында улак тартыштарды өткөрүп турсак кандай сонун. Мырзабек агабыз дал ошол багытта улак берип жаткан учуру. Бали дейли. Кандай өттү ака? Улак жакшы. Эл ыраазы болду. Кудайга шүгүр. Эми азыр ынтымак улагы деп мына жакшы өткөрдүк. Элдер папа берди. Рахмат силерге таткандарга. Не десем, бардыңарга ден соолук, узун өмүр ойноп жүрөрлөр. Буну дагы кийин улантасызбы же болдубу? Секин улантып кетебиз, Кудай кааласа дагы. Секин паспорт болот.